Valar Morghulis. Ćao internet ljudi, kako ste mogli vidjeti iz naslova, danas sam vam spremila mali tutorial sa ova dva luka, mislim, imam samo dva oka pa sam morala naizmjenično šminkati oba, ali sam koristila Game of Thrones, Urban Decay, znači kad sam vidjela da je Urban Decay izbacio ovu kolekciju, paletu sam odmah morala imati. U kolekciji se još nalazi paleta highlightera, nalaze se dva kista, to je dvije četkice, nalaze se olovke za oči i nalaze se ruževi. Ali, kako sam ja vidjela da je kolekcija izašla, meni ništa nije bilo važno, osim palete, naravno. A sad ćete vi, ne samo radi nijansi, nego i radi ovoga, ovako kako se otvara. Vidi, ima mali throne, mali iron throne. A ovdje izvučite ovu malu ladicu i tu se nalazi paleta. Moram vam ispričati samo kako sam kupila ovu paletu, ovo je bila najjača scena ikad. Dakle, bila sam u Barceloni, vjerojatno ćete vidjeti u vlogu, ako izađe prije ovoga, i u postu na blogu, ostavit ću vam link dolje u opisu profila. Uglavnom, ja sam vam uletila u Sephoru u Barceloni, znači samo sam uletila u Sephoru, tražila sam stalak gdje piše Urban Decay, ja sam se zaletila na stalak jer sam se bojala da će biti rasprodano sve, zaletila sam se na stalak, ugrabila sam novu paletu i samo sam je ovako zagrlila, na što je radnica rekla ovako pogledala me, odmjerila ono, so you don't need help. Tako, nije mi trebala pomoć, samo mi je trebala paleta i drago mi da sam je ugrabila, prvo što je, volim Game of Thrones, a pošto je Urban Decay, naravno, gdje ćeš propustiti. Uglavnom, ja sam platila 65 eura, što nije malo, ali opet isplati se. I ovo nije znači za putovanje paleta, ovo je više za kao kolekcionarska. Možemo staviti kao ukras, ali ako ne želite držati paletu kao ukras, možete samo kutiju držati kao ukras. Tako da kutija izgleda kao knjiga zapravo. Paleta izgleda ovako, ima dosta sjajnih nijansi, imamo 3 mat nijanse. Imamo ove dvije i znači House Lannister, Lannister Red i Nymeria su jedine mat nijanse, što može biti minus. Ali imamo par satinskih koje mogu poslužiti za kriz. Dakle imamo Weirwood Leaves, nju sam koristila ovdje, tako da se fino se izblendala i nije toliko sjajna koliko je u pakiranju. A imamo i neke nijanse jako sjajne sa krupnim česticama što izgledaju kao prešani gliteri. Dakle imamo Frozen North, imamo Winterfell, imamo Stormborn i imamo Bay of the Dragons. Uglavnom, na blogu se nalazi recenzija, tako da tamo možete pogledati swatcheve, da sad ne bi radila swatcheve. Uglavnom vidjet ćete kako se ponaša na očima, ali eto trka na blog. Ako već niste pročitali recenziju, pročitajte recenziju pa dođite na tutorial. A sad ćemo krenuti sa tutorialom. Dakle, ja sam prije snimanja već sredila lice, stavila sam podlogu, stavila sam korektor, malo sam napravila baking, sad ne znam koliko mi ovo suho izgleda, ali nema veze. Sad ćemo krenuti sa šminkanjem očiju. Znači ja sam već stavila bazu. Ja sam koristila Wet n Wild bazu za sjenila. Već sam na svom Instagramu hvala ovu bazu za sjenila. Uglavnom meni je super, fino neutralizira kapak, fino se istaknu boje. Tako da, ali morate staviti jako malu količinu jer ako stavite malo veću količinu se može uvući u pregib. I dobro je što se brzo suši, tako da sad su nam kapci spremni da ovu ljepotu nanesemo. Da vidimo što će ispast od toga na kraju, jer nemam baš ideju. Gledala sam već od ovih stranih youtuberica što su dobili cijeli PR paket sa ovom kolekcijom. Tako da sam tražila malo ideja i mislim da ću napraviti nešto kao Shanksu, da ću dva oka različito našminka tako da probamo što više nijansi. Imaju samo 3 mat nijanse, tako da za pregib ćemo koristiti neku od te 3 mat nijanse. Iako, Take the Black, ovdje u The North dijelu palete, imamo crnu sa srebrnim šljokicama. I mislim da bi se blendanjem te srebrne šljokice izgubile, tako da mat je baza, ali su srebrne šljokice, pa možda će nam to biti dobro. Ok, mislim da ću na jednom oku ići sa The North i House Stark, nekom kombinacijom, a da ću na drugom oku ići sa House Targaryen i House Lannister, da se pobiju odmah na mojim kapcima. It is only appropriate. Uzet ću ovu četkicu malo ovako fluffy, pa ćemo njom krenuti House Lannister na desnom oku. Ova breskvasta kao nijansa. Inače, malo se trusi, ali je pigmentacija jako dobra, tako da idemo skroz lagano. Inače, Urban Decay je
ubitačno dobar sa svojim sjenilima, tako da iz iskustva znam da ne treba jako puno količine sjenila staviti na oko da bi to dobro izgledalo. Znači desno oko će vjerojatno biti malo toplije nijanse, a lijevo oko će biti malo hladnije nijanse. Na drugom oku ćemo za prijelaznu nijansu uzet ću Nymeria. Ona je malo tamnija od ove House Lannister. Ona je neka, rekla bi, srednje svjetla smeđa, to je srednje svjetla ili srednje tamna. Srednje tamna? Neutralna smeđa nijansa, tako da mislim da će biti dobra za prijelaz. Znači mat nijanse se malo truse, ali kind problem. Blendaju se jako fino. Inače na swatchu prstom su dobre, ali nisu toliko dobre kao sa četkicom. Ali inače je to stvar sa mat sjenilima da se bolje nanose četkicom nego prstima, dok recimo sjajnija sjenila super sudjeluju sa prstima, nekad loše sudjeluju sa četkicom, tako da ono. Znači na početku ne mora super uredno izgledat. Završili smo ove prijelazne nijanse, jer ćemo i svakako još blendat i dodavat. Sad ćemo na desno oko ići sa ovom tamnijom malo nijansom, ovo Lannister Red. Ona je onako kao tamnija boja cigle, toplija srednja smeđa, ono, gotovo bordo. Nju malo više utapkavam da bude pigmentiranija i onda ćemo izblendat sa ovom House Lannister, ali ćemo izdužiti oblik oka. Kako sam rekla, ja volim to raditi ovako mačkasti oblik, malo izduži oko. Inače je super ovako kod high-end sjenila, to je sa ovim odličnim pigmentiranim sjenilima što stvarno vam skrati vrijeme jer je ne morate blendat 100 godina kao neka slabije pigmentirana sjenila i onda brže završite look, brže se spremite, brže izađete van. A sad ćemo upregem na lijevom oku, na hladnijem oku, ići sa Weirwood Leaves, znači ovom kao ljubičastom, satenskom, pa se nadam da će izgledat u pregbu. Iako je sjajna. Ali mislim da će se stopiti sa ovom mat što je ispod i za sad fino izgleda. I nju ću isto malo više utapkat, da je pigmentiranija, pa ćemo je izblendat sa Nymerijem. Ok, za sad cool izgleda, ovo izgleda hladnije oko, a ovo izgleda toplije oko. Bit dobrog blendinga je u slojevima i laganim potezima kistom. Ne morate upirati, samo lagani pokret ruke da to dobije one fine mekane krajeve, a opet da zadrži svoju pigmentaciju. Jer ako pregrubo blendate, onda će se sve skupa zblendati i onda će izgledat, nećete znati koje su nijanse u pitanju, laganu ruku znači. Lijevu stranu ću još malo potamniti kut oka, to jest ona će biti baš dark, because the night is dark and full of terrors. Dakle, u vanjski kut oka ovdje ću još malo potamnica, ovo je Take the Black, crnom nijansom. Vidite, bila sam u pravu. Znači, vidi se koja srebrna ova čestica, ali kako se blenda ona se izgubi, što je dobro, pa vam ostane crna baza. Vjerojatno da se natapka bi bilo više ovih srebrnih čestica. A ako želite neki crni smoky look sa sjajnim česticama, ali meni se i ovako sviđa. Znači, lijevo oko će biti dosta tamnije od desnog. Desno će biti većini ljudi za možda dnevne varijante, a lijevo za večernje varijante, ali ja sam već rekla da ja i na dnevnoj bazi, to je za dnevne lukove koristim, nekad nosim dramatične lukove, jer I like it. Ako kod mene ili ima ono da hodam bez šminke ili za jako malo šminke, ono no make-up ili odem full drag queen. Ok, odlučila sam ne potamnjivati dodatno ovo desno oko, da bude ovako ipak malo blaže. Mislim, za mene blaže, možda nekome i ovo dramatično. Ipak sam odlučila da ću napraviti cut crease na oba oka, jer mislim da će se i ova druga sjenila bolje isticati kad je neka neutralnija baza ispod. Tako da sad koristim ovu Catrice HD Liquid Coverage Precision Concealer. Znači kao tekuća kamuflaža, ali zapravo ima ovako vrh kao tuš. To je super za cut crease, da bude jako precizno. Sad ovaj trik sam naučila od Lone, pošto je ona kraljica cut crease-eva. Znači kad imate ovako nanesete na pokretni dio kapka i onda pogledate prema gore i onda vam ostane ocrtano dokle bi vam trebao ići cut crease. Nisam bila primijetila da mi se kamera ugasila jer pregrije se pa. Šta ćeš? Događa se, bolje ima od mene.
Tako da nadam se da nije totalna katastrofa. Uglavnom, uspjela sam napraviti cut crease. Još uvijek se vidi na ovom lijevom oku hladnijem, jer još ga nisam skroz pokrila. Super je ovo stvar sa ovim tankim vrhom, znači kao tuš, jer možete skroz fino, precizno crtati cut crease. Dakle, završila sam desno oko, toplije oko, tako da možete vidjeti da je vatreno. Kažem, koristila sam više, na kraju više izgleda kao House Lannister, kao njihov onaj banner, zastava, grb. Uglavnom, pošto je kamera to odlučila da prekine, na sredini kapka sam koristila Red Keep i onda u unutarnjem dijelu sam koristila Dothraki, tako da malo sam izblendala, koristila sam prst. Kamera nije snimila da je moj mali prst danas u glavnoj ulozi za nanošenje sjajnih sjenila, ali eto i koristila sam spužvasti aplikator da bi to malo preciznije nanijela ovdje uz cut crease. Tako i izblendala sam sa Lannister Red vamo u vanjskom dijelu. Sada ovdje sam nanijela Frozen North, znači predivna plava nijansa sa gomilu sitnih šljokica, krupnih sitnih šljokica, gotovo prešani glitter. Nanijela sam i nju prstom, kažem, danas je moj mali prst u glavnoj ulozi. I nju ću kombinirati sa Stormborn, Tribute to Jon and Dany, znači stavit ćemo Frozen North. Iako je Frozen North zapravo, jeli, The Night King, pa ono, why not. Uglavnom koristit ćemo ovu nijansu Stormborn u unutarnjem dijelu, jer želim da koristim i nju, jer je ona kao prešani glitter, tako da me baš zanima kako će se uklopiti s ovim, a s tim da već ima ljubičastih tonova, mislim da će dobro izgledati. Samo se nadam da opet kamera neće se ugasiti upola mog nanošenja. Yeah, it's so nice, it's so nice. Je da je malo nezgodno desnim malim prstom nanositi na unutarnji kut lijevog oka, ali snaćemo se. Sviđa mi se. Iako mislim da bi ova Frozen North jako fino išla sa ovom The Sight, ovom zelenom. Ali eto, danas smo odlučili da budu malo ljubičasti. Sviđa mi se, baš je ono fire and ice. A donji kapak sa desne strane, znači s toplije strane, ide opet sa Lannister Red. I onda ću je izblendati sa House Lannister. A na lijevom oku, znači uz rub donjih trepavica, idemo prvo sa Take the Black, pa ćemo izblendati sa Nymeria. Za unutarnje kuteve oka imamo ove dvije male iste četkice, samo su, druge boje drške. Sam šugi, sam malo došao. Nisam bebana. Vidiš tamo šta je to gore. Znači će ti šminka. Dakle, za unutarnji kut oka ovog desnog toplog ćemo ići sa nijansom King's Landing. Ona je ovako svjetlo žuta, neka hladnija, baš je zanimljivo. Sad, za unutarnji kut lijevog hladnog oka ću ići sa Hard Home. Znači ovom ovdje nijansom. Ona ovako na prvo izgleda bijelo, a meni na swatchu je vukla da ima rozi poton. To biti sad slučaj, jeste, ima rozi poton. Dobro sam. I stavit ćemo malo na, to jest ispod obrve. Sad mi ostaje samo da stavim tuš, maskaru i stavit ćemo i umjetne trepavice, jer očito luk nije dovoljno dramatičan, trebamo dodati dramatične trepavice. Dakle, za tuš koristim ovaj Evelyn Celebrities eyeliner. Nije vodootporan, ali ima jako finu, tanku, preciznu četkicu, tako da mi se sviđa. Fino je pigmentiran crn, jako je lako raditi s njim. Mislim, mogu je luk ostati bez tuša, ali meni nijedan luk nije potpun bez tuša, tako da ja uvijek moram imati cat eye. Za maskaru ćemo koristiti ovu Deborah Milano Instant Maxi Volume 24 Hours maskaru. Ima ona cool, ovako malo veću četkicu, daje volumen i sviđa mi se, već sam nju koristila naravno. Imam ovo malo Depend, kupila sam na CM-u Depend ljepilo za trepavice crno. I imam ove Moon Princess trepavice, ove sam naručila mislim sa Born Pretty strance, tako da ono,
nisu loše. Prije ovoga sam imala Essence ljepilo za trepavice i ne znam zašto su ga povukli, ali to je ljepilo za trepavice bilo odlično. I potrošila sam ga do zadnje kapi, ja mislim da sam iscijelila sve živo što sam mogla iscijeliti iz toga. Ok, prvo ćemo staviti trepavice pa ćemo onda završiti lice, nisam stavila highlighter. Dobro, sada kad smo završili oči, stavit ćemo highlighter. Koristit ću Anastasia Beverly Hills Dream paletu. Kako je sve sjajno i šljokicavo, tako ćemo koristiti ovu paletu koja malo više šljokica sadrži. Kako možete vidjeti da su se rasprostranile po paleti. S ove strane ćemo koristiti ovaj Magic, koji ovako izgleda plavo u pakiranju, ali ima roze šljokice u sebi. A sa ove strane ćemo staviti Sunshine, to je ovaj žuti. I ona sadrži nekih rozih, kako vidite. I ona je žučkasta, ali sadrži rozih čestica, tako da se presijava sa zlatnog na rozu. I sad nam ostaje samo ruž i perika. Ja sam ovdje uzela nekoliko ruževa. Možda bi išao s ovim, ali ne ide s ovim. Ona bi možda mogla ići. Imam i naravno i crni, koji bi svakako išao s oboje. I imam ovu totalno neutralnu Deborah Milano. Ovo je 9. Tako da mislim da ću ja nju staviti. A vi meni u komentarima napišite koji se vama više sviđa, hladni ili topli luk. Meni se sviđa oba, ja bi oba nosila. Tako je da je hladni malo dramatičniji jer je tamniji. Ali ovo bi definitivno, topliji bi definitivno na dnevnoj bazi nosila uvijek. To je bila Game of Thrones Urban Decay paleta. Ja mislim da nema neko posebno ime, samo se zove Game of Thrones. Uglavnom, sadrži sve 4 kuće, to jest nisu 4 kuće, 3 kuće i The North, ali eto zvaćemo i North kućom od Night Kinga, jer ipak je bila jako važna, pogotovo u ovoj zadnjoj sezoni. I mislim da je na kraju Night King ispada pozitivac, jel? Nemam puno, zapravo imam samo riječi hvale za paletu, pošto je jako kvalitetna, super blenda i super se nanosi. Malo se ova gliteri se malo truse, ali to je za očekivati od, jel, gliterastih sjenila. Tako da, ja sam jako zadovoljna, mislim nisam ni sumnjala u kvalitetu Urban Decay sjenila, tako da posebno mi se svidjela Frozen North, kako ste mogli vidjeti ovdje i sad ovako kad je malo, gledajte, sad je malo došlo sunce, malo ću ja vjerojatno biti prosvjetljena, ali dovoljno da se vidite kako se presjave ove glitter čestice. Znači, svidjela mi se Frozen North i super mi je Stormborn. Bay of Dragons nisam nanijela, ali je ovako fina, baš se fino presijava roza nijansa. Žao mi je što nju nisam koristila, ali ću je koristiti vjerojatno, mislim ne vjerojatno, nego ću je sigurno koristiti za neke lukove i okačit ću na Instagram, naravno. Ovo je limitirana kolekcija, ako želite nabaviti, provjerite još u Sephorama blizu sebe. Znam da je došla i u Zagrebu Millere, tako da, ako, naravno, u BiH nema nigdje, ali imate u Zagrebu Milleru, vjerojatno ima u Srbiji u Sephori. I u ostalim Sephorama. Kažem, ja sam je našla u Barceloni, još je bilo primjeraka u toj Sephori, a na web stranici također piše da je još uvijek dostupna, tako da bacite oko. A ako želite da nabavite, tražite nekoga po Europskoj uniji da vam nabavi. Ja imam tople preporuke za nju, naravno, i definitivno ću je koristiti jer kažem, evo ovaj topli luk. Topli luk može uvijek, jel tako? I tako to bilo to što se tiče ovoga luka i što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste usprkos tehničkim nedostacima i tehničkim problemima u ovom videu što se gasi kamera jer se pregrije ili što se potroši baterija jer neko pametan se nije sjetio da napuni bateriju prije nego što je počeo snimati, ali eto, jednog dana ću ja biti profesionalac, hopefully. Uglavnom, definitivno mi napišite koji se luk vama više sviđa, ovaj topliji ili ovaj hladniji. Naravno, uskladili smo i periku, iako više izgledam ko Viserys nego ko Daenerys, ali eto, ide uz ovo, uz ljubičaste obrve. Napišite mi vaše dojmove, to jest kako vam se svidio video. Također, pretplatite se na kanal, ostavite jedan like, ali ne morate, ništa se ne mora, samo umrijeti, skida šminka prije spavanja, copyright by Choksa. I vidimo se u sljedećem videu. Valar Dohaeris. When you play in the Game of Thrones, you either win or you die. It's a little throne.
U sljedećem videlu. Bože. Ja sam prije snimanja. Kako te napominjem, nisi rekla alarm puste. Ja izaberem četkicu, proći čitav video, ali dobro. Psst, ne diraj to.